Shit come guyana mo kwa salva kiir shawa gwa queen nya riek machar tein zurgon ngien salva kiir Mayardit jen kwa South Sudan and men gorke Dr. riek machar tein men la vice president re which ka South Sudan jo gwa queen nya riek machar kan chode queen in charge of port re wish ka juba adin we gwa dan and les karington ke pastor care DNA one to DNA good board ray wish could you batin contact your ray which was done and wa queen waja potin no scan certificate queen dien and chakam ke kan dangro ran can check the ki ran kan chode to talk ti go ka queen dan charlotte kam ka ke door kwal which mandia no more queen nya riek machar tein zurgon neme dene gush nyera balang koto nyera balang queen mogwalong re weka sa Sudan and queen me charge attenuated content la proportionally kini din content la top politician ka South Sudan ko gwas me de ko self ke Mayardit tan nyol jodi ni dial de tan ni konan te kan let dit ke top tia sin ki tia tin ki politician and contin yan ka we South Sudan ka jana self ke Mayardit kan Morel Benjamin re gwadan dan tinara chung ka kui kunan lat ke tiene gwich self ke Mayardit nyok kwa sama kan Angelina Ten kwa sama Angelina Ten chade wo self ke kwa sedan ne modong dera jan chẳng rồi kia chẳng nhằm có biết cái giật bước quên kênh quýt face to face kia quýt carodian cần thọ put the cần đăng rồi put the nhà riek machar tein zurgon cần cho nhà đấy post cái self ke Mayardit and la queer and kept South Sudan ke liumen work ke Dr. riek machar tein zurgon kama ka blessing da post ke Dina which tell Lloyd God blessing. Go be at Kamal, Jenny Togono.